Salama si tamu lan melambek dia tomo. Salama untamui allo baru. Dolo dia mai la tapanak tak tu pengkarangan ulendui mak rupa-rupa pengkarangan tu mangkana papasanang ki puang matua. Apa dolo dia mai to la tabasa tu diona rehat harian toraya lan mai mak penuan na Korintus pasala sang pulo mesa angka sang pulanan salah kota lung pulo talu ta masembayang o puangki dau suruga puang na penangki sia batang kaleki rampokan mak kuda semangat mak pole paraya mati olo malak bimi lan belambi to temo bilan namang kakan mian tak mitundui lante sang bohong imasaina umpel ayuan batang kaleki salah komi pa milik melokan sisola kalemanaman lam melambi to temo la ipatuaru tudun nakatwangki apa dolo dia mai to laki rangi tudun nakadami den nopa ania tuda kadami la minda di sulo siabia lan mintu allo katwangki la usoyanan ni tu katuan tumang kami papasanangkan ni opuang yang mute pangandoki ki parampom putetekan ni puang ki puang Yesu yang mora puang sia juru salamaki amin. Karena puang matua tu latarangi lan melambi to temo yang mutu diala lamai mak penduan na Korintus pasala sang pulo mesa angka sang puluanan salah kota lung pulo talu na kuat tu kada kapa satuan na Paulus diona pentoyana sia kama parisana sia kukua pole pa da na den misa tau usangan nak baga apa iya ke misangai susito tarima susi duka bangmo to baga angku mak satuan duka sidik ya tuku pokadanna to tangia ku pokada situru pak porayan na puang sangadinna butung to baga dio kau sangana mak dinna usatuan kaleku tubelanna buda tau usatuan kalena situru kapas satuan lino lau satuan dukana kaleku bilanna morai sia komi kamu umpama tani pena tu to baga tandami to kina bilanna mi pama tanan sia para pena keno pokaunan komi tau kena kande komi tau kena kale kei komi tau umpama daunan ni kalena tu tau kena sala pai tu lindomi kupo masiri empokada ite butung to tangan mokan batta apa nani tahu barani mak kada to baga bangmo te ya duka kuni barani tu ian na to Ibrani raka tu mati aku to Ibrani dukana to Israel raka tu mati aku to Israel dukana tarukna raka Abraham tu mati aku duka tarukna Abraham Peswana raka Kristu tu mati mak kada to tang mak rundunan bang mo te ondong pisan pi tu aku diona kamarak tasan losongan na diona kadita rungkuanku losongan na diona kadibamban mandu losong na sia pembudana lan kasanggangan kamatean to Yahudi na pelima na nabamba si pempisan mora natang pem patang pulo ke pisan noi petalun na diongan ue pisan na ditumbui batu pentalun na malammu tu kepala kuni sangalo sangbongi na unang lan lutasik mendalan pembuda na alan kalingkan pembuda na alan kasanggangan diong lu salu lan kasanggangan dio mai pak gora
lan kasanggangan diomai bangsaku, lan kasanggangan diomai to kapere, lan kasanggangan lan lu kota, lan kasanggangan dio lu padang pengalaran, lan kasanggangan diong lu tasik, lan kasanggangan diomai sang siuluran mengkona, lan kamaraktasan sia kamasusan pembudana maroya, lan katang diaran sia kamarangan pembudana mangelo, na ala nak sangkang sia tangma tamang kale, sia bokok pato tu mintuna tang tamanna tu ususaina kiallo ya mutu uninana diona mintu kombongan, mindara tu tolangga tang kusolan, mindara dipati tumbu pena anna tae napo malalangi penangku, yake inang la mesatuan la ustatuan apa umpapayan kalanggarangku, kapenomban si ambe na puang Yesu tu si pato dipudi saya lakona, unisan ni kumua tae angku butok diodamsik na pesuan to marayanna datu aretas uronda itu tondok damsik la untingkan angku dirorro lan buria rokko tembo daomai pentiroan anna susito tilendok mo diomai limanna. Amin. Ya tu pak basanta lan melambi totemo ulendui misa pak nanungan susito nakua malolo tambuk lendong, yanalan bahasa Indonesia nakua tulus hati. Suluk solanasa lan puang Yesu lan te pak basanta atu yate yake lipamarangai butung to sumarro batu maberu tu Paulus lako kombongan sallo dio Korintus. Banang sarro sia meberuna ya motu belanna buda tau usayo itu Paulus sia taru buda mo to makamaya kelok penawanna tu marasa mangada salah lan tanga-tangana kombongan, yaitu to mangada salah maleri untendeng kalena sia mandaka seng payatu to malolo tambuk lendong makamaya tangia kalena tu na tiroan sangadinna kamalabiran na puang. Mak rupa-rupa tu kama bandaran naulai Paulus lan pak kamayanna pempiran-piran duka lan ulingkan pak kamayan lamorai tu tau ungka tu sungana apa moi anna susito tang sorong bokok tu Paulus belanna nakanasai kumua tontong duka bang nakulambui taruno puang matua lan mintu aganna, yakin na tokelok penanna unting ngayoy agan susitu dadi lako kalena Paulus makdin masai mo sorong bokok belanna kalena manna tu natiruan sia usatuan kalena apa belanna malolo tambuk lendong bang tu Paulus ia moto na pangakui kumua tangira pak tendeng na tolino tulana daka sangadina puang yaitu untandai tu mintu kameng kawalanna lan kamalammanna sia kamasusanna inde duka moto tu nani untayan sia umperasai mintu kamatotoran sia kuasanna puang tu umpapayan kamamasean sia kamatotoran laku kalena ilan mai te pak nanungan dipakilalaki kumua anta tontong bang mak tambuk lendong unnolai te katuan sia pak kamayanta yake tontong ki malolo sia tang undaka saro inda duka moto lana nai payan tu kamatotoran sia pasakke diomai tomesorong tamalino daan na satuan kaleta sangadinna la tontong ki itu lan kamalamburan masatuan lako puang sia diangkaran melo
temai pasanan situru kameng kaulan tongan lako kalena. Amin. Ta masembayang. Wambeki da suruga tunok tupana penangki sia batang kaleki. Rampokan mak kuda sumanga mak pole paraya mati olo malak mi. Bilan namang kakan mi ben waktu humbasai sia unnanung itu dona kadami lan melambi to temo. Maranukan opuang nakamula umpa titanan balo ilan mata kapatonganangki si misak-misaki. Angki tontong umpogokan nilan mintu allo katuangki. Pasakekan opuang lan allo yate la usoyanan itu dia nama rupa-rupa pengkarangan. Kamu lambengkan ni kamatotoran kamu bukuan dan siupa angki matoto umpa nakta itu dia na pengkarangan tumang kami pasanangkan ni lako kami si misak-misaki. Wambeki puang matua lan suruga. Ia motetu kan tanda kuda sumangaki mati kalemi. Mintu nateki parampo umpotete kan ni puangki puang Yesu yang murapuang sajuru salamaki. Amin. Rampuin deto tu diona ka menomban tu dipanak talan melambi to temo. Dinopa namen dadi pentoyanta lausoyanan itu diona katuanta lan melambi to temo. La nabengki kamatotoran sia kamubukuan lu dia mai puang matua. Na puang mora umpasake ki solanasang lan nagan katuanta. Kure sumanga.